Omuzano ogu ahagati ya Mbarara City FC hamwe na UPDF gukaba guri gukubaho aha biro 26 ebyokwezi okuhwira ku10 bitugukija gwayemerezebwa aha bw'enjura nyamwingi eyagwire kishayi kikijuramu amizi. Hati omuzano ogu nigwija kuzanwa izoba rya nyenkakare aha Rubombo Military Barracks Grounds. Mbarara City neza kubetine defender Jasper Ahebwa ow'akakiiko ka FUFA ak'emico n'emitwarize kamutangiza okushashura emitwaro 50 bitakarengere 26 by'okwezi oku hamwe na n'obutazana emizano 3. Ahebwa akoreka enzana mbi omupira ogutoro United yasinjire Mbarara City na gole emwe ahari 0 aha biro 23 by'okwezi ku10 omwaka ogw'2021 aha Kishayi Buhinga omu rurembo rwa Fort Portal. Mbarara City nabwe neija kubetine omutebesi Siraj Musindo hamwe na defender Sulaiman Bamba. Ahari UPDF owabireho omutendeki wa Mbarara City Brian Senyondo naija kuba nabuganaho time yatendekireho omurundo gwe gukubanza. Mbarara City FC eri omwanya gwa 8 na n'obubonero 6 aha kimenza kya timu 16 ekyebembirwe KCCA FC na n'obubonero 13 ekuratirwe Vipers omu kya kabiri na n'obubonero 10 kandi yo UPDF eri omwanya gwa 9 na n'obubonero 5. Erizoba omu mpaka za Uganda Premier League haba hariho omuzano gumwe gonka ey'Ubusoga United yasinga Batoro United na goli 3-1 aha TV West and Elias Rutuguse.